लोगोसे आरो दंबावो जोंनि नारेंखल बुथुसुरा फैला ना गासैखौबो नैबे चेनेलाव आरो बरायबावबाय गोदान बोसोरनि गासैनिबोसिम अननाय आरो सिबिनाय लोगोसे खुलुमनाय बावहरबाय दा जोङो गासैबो दंफैयो नै चिरां डिस्ट्रिक्टनि पानबारि मार्केट नायो पानबारि बाजाराव दोङो बे 1 खालारावनो माने डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ माने नै फुं समावनो नालेंखर बुख्रुबनानै मार्केट सेटनि मार्केट सेटखौ बेखेवदों आरो नैबे चिरांनि पानबारियाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां दे बुंदो बिथाङा नै बुंगोन जोंहा ब्लक सेक्रेटारिया इयुथनि मुसुलपुर दिनैहाय 1 खालाराव मोनसे जोंहा गोजोनथाव खौरां रायजोफोरनि थाखाय लोगोसे बिजनि जिल्लानि मा होनो चिरां जिल्लानि बे पानबारि हालामनि जि मोनसे पानबारि बाजार नामा बाजार ना बाजार पानबारि बाजाराव मोनसे जोंहा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मार्केट सिट न'नि थाखाय मोनसे जोंहा मा होनो फाउन्डेसन गायनाय जादों दिनैनिफ्राय जागायबाय दा बावैनिफ्राय नालेंखरखौ जानोसै जोङो माने आं लाबोदो र' बिपुलाबो लादोस' लाबोदो नै रायजोफोर जानोबा नालेंखर हेपि निउ गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार रायजोफोर इउपिपिएलनिफ्राय नै नालेंखर आरो माबा लायबाय आरो ना रायजोनि थाखाय मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि माने बेखेवना होलायबाय एसे माथो हरदो रायजोफोरखौ बरिया रायजोफोर हेपि निउ इयार नोंथां दे हेपि निउ इयार भाई उनाव जने बरिया हेपि निउ इयार नहीं कुछ स्टेशन से मुंह मीठा कर लो यार दे इसको काटो कैसे काटेगा उसको दांत से काट या हायाखै नामा हाबाय नाखै या हाबाय एसे नै जाग्रोबाय आङो मुंह मीठा कर लिया जाबायना गोदान बोसोरनि एसे इमान मोजां जायाबाबो थारमाने बानायदों आरो भिडिअखौ एसे इन्टारेस्टआव माबादो नारेंखल जानि रायजोफोर बेखेवनायनि गोदान रिजर्ट नैबे चिराङाव সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু মৰম যাচিলোঁ জয়তে মই সৰু চিন্তাৰ দ্বাৰা এই পানবাৰী অঞ্চল বা মানাহ চেৰফাংটো প্ৰকাশত অনাৰ কাৰণে বা সেইটো এটা ভাল ঠাই স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে যাতে চবেই আহে এইটো উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে এই ৰিজৰ্ট খুলি পেলাই ধনী হোৱাৰ কিবা লাভ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নহয় জাষ্ট এইটো অঞ্চলটো প্ৰকাশত অনাৰ কাৰণে এই কামটো কৰা হৈছে গতিকে আজি সেই দুৱাৰ উন্মোচনটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় ইএম বন্ধু ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ MCLA তথা আমাৰ শিৱসাগৰ পলিটিকেল সেক্ৰেটাৰী সন্মানীয় মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া সন্মানীয় মোৰ মানাহ চেৰফাং সমষ্টিৰ পলিটিকেল ইনচাৰ্জ সন্মানীয় আমাৰ মই ফৈলা বুলিয়ে কওঁ আৰু ফৈলা বুলি চবে জানে যিটো ফৈলা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভিন্ন মানে নেতৃবৃন্দ সন্মানীয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকল বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া फैलावनोबो होदो
এই যে ছোট ফটোটা বড়িয়া দে থ্যাংক ইউ ফটো এটা হরু সরিটা ইও খাবো না চলে এইটো দে থ্যাংক ইউ माबाया जे बे जायगाखौ गरम बाजार होननानैसो बांसिन बुंलाबायो बे गरम बाजारा जों जिखुनु सोमोन्दो गैया गरम बाजारा मोनसे जायगानि नाम जानो हाया होननानै आं साननानै बेखौ जिहेतु आङो दिनैनिफ्राय बे जायगाखौ नाम सोलायनो होननानै माने बेखौ माने जायगा नामा जिहेतु सिजौ नोगोर हिसाबै नामाकरण हिसाबै बे जायगायाव मोनथिजासिगोन बेनिखायनो बे सिजौ नोगोराव फांसे सिजौ गायजेननानै बिथांनि आखाइजों माने सिजौ गायजेननानै बे ओनसोलनि नामखौ सिजौ नोगोर हिसाबै मोनथिसारहोनो थाखाय दिनै बे थांखिखौ लानाय जादों बेखायनो बेयाव जा मानगोनां हनेन बर' बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे हाबाखौ मावफुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सिजौ नोगोर किमान बरिया नाम মধুবালা বিশ্বাস সুশীল বর্মন সঞ্জয় রাজবংশী অমর দাস অজয় বর্মন নরেন্দ্র বর্মন আনন্দ মণ্ডল রঞ্জিত ডেকা পূজা রায় জ্যোৎস্না দাস দমন্তী বায়ন তেওঁলোকক আমি সাজু হৈ থাকি সন্মুখত অহাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো ধৰিত্ৰী ৰয় नैबे प्रग्रामाव ধৰিত্ৰী ৰয় চিডব্লিউচি মেম্বাৰ আছিল বিপিএফ দলৰ ইয়াৰ পিছত এজন আমাৰ হাই প্ৰফাইল লিডাৰ আছিল কাৱাটিকাৰ পৰা আব্দুল সামাদ মণ্ডল আৰু আছিল আৰু তেওঁক আজি আমি আদৰি আছো ইউপিপিএল দলৰ যশোদা নাথ নিৰজৰাণ ৰয় মহিমা ৰয় উষাৰাণী ৰয় সরোজনী দাস রেখারানী রয় বাকারি রায় মহিমা রায় তাৰপিছত শরবত আলী ডাঙৰীয়া তেখেত বিপিএফৰ সক্ৰিয় এজন লিডাৰ আছিল তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাম হাত চাপৰি দিয়ক ইউপিপিএল UPPL जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ UPPL जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সিদ্দিক আলী আব্দুল বাতেন আমি ৰশ্মি মজীয় সদস্য আছিল বিপিএফ দলৰ ২৮ বাৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মণ সুকুমাৰ বৰ্মন সুমন বৰ্মন এওঁলোক বিপিএফ দলৰ সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাম